Ibeng so kemen sikat dai bani ibiang yi bani don lang bangi so kemen sikat dai tambakan dai ru kajing so sipat nakabanta gitu kibe kun persya ngafrai menta nakabanta gitu kibe kun persya kindu tiak kindu dem namara kini kisngi kilawan ra ek kubor ham saya bonong bau ba hibeng umdon ba hibeng ulang ibiang ba de makani kadaw bon na pring gitu kibe kun persya kinda duk tiak do dam menta kasngi Abang Pauru kajing songo yai Dr. Batsham ibu dan langkat ni hangi berdiri kortong hakadika MP by election dari Baklif nang tai kinoyalam jong ke parti kibere nang ni konstituensi ba kibai ki konstituensi kumjo bak hamtam yapi gilong kemi gilong pa kisamla katai kisamla shenrang baki hak kibere be don lang hakadika si ban snap ban na kalyang gajongi ban pen snap sapi ngai mu yu blay bla aya karin jot ka bajrong tangba nganum keren jorong mentakasi ngan keren lengkot kendiat nama be don ru Dr. Batskam nakabenta ban pensai sepi bar palba be habang ayeng hang ni hadien ka MDC election ngasmo kemen banyo yang di kalat banwan ka national kathaw kenma bamenta kani ka election satang kato kami benai kanwan bat menta wasdang man syongshit sarung saning don bubuang urang ba yang dalakren songshit lay madu ka election ranang kham songshit su yo ka election ranang kham sobang namar lakwa ban su tapra no be namakanya kadaw pait ba baye dar pipet ya ka MP election ka bujulong barbor suwa bakan wan ka VPP men suwa artam men suwa bakan wan ka VPP kipait ba kimi bang thabot kilong tang ubahan riu puar haduan riu pulai persen namar bagi pait ba kim snow thu kai ka kamram jong MP lane MP udai banle ayu Henry walar kalau maknata Henry puar ban riu pulai persen hakini ke artam maladap Henry ngaduk bami ka BPP kinong thabot aka MP election ki kot kapot sedu hinyo 2% balay namakis dang ban skoto ya ka kamrang jong MP bat menta kani ka MP election ka banwan kani ka by election jong MP ngidey ban poy ban palat ya kani hinyo 1% kabanging lami sakmat ban jet ya MP jongi ban yasat ban banyatay banyater ha parliament pait ba bayid kumbangong yapi bakani ka MP election kalong ka bakongsan hado kata-kata babalay baro-baro kisang banyaksat bat ka NPP rukas dang ban klumar jumod balay kumno man ta kinong tebut kin kill sendet ban tebut naka 100% reply persen sa kanyo pusaw kiting ladami buon upat ba ban tebut haka MP election ka banwa bangatib skam bakin don kikatu kanimot ban ay pa ikiat ban ay pa ikway hakasi tabut kenang bagi samla kilumi ban tabut kitin thot baka NPP menta ka klumar klit manakani pabadong kecil ang po umsning don gitu gilang ba kibaw yang ani ba kraw mentali ng susuba bang susngo bau chief minister upha yang malaki amali badai banle yo we chisir lai bana badai balik yo bi sin lai panai kenang papi kipait ba kini yapi men swa bakan wan ka BPP ngini ita ki amali tang hagi kali badon yak takiyit yo hanrai menta ki hapan rong sakiyo ki hap le bam putharo ladam ko abam putharo hap le bam jado ladam ko abam jado ru namaro balai kani kadai ka bor ko upra kani kadai ka bor ko upra ban penlong yi malir kumju ban long kum kirim mana baja kata pini ka jinkela haka sanhima sima haka jelai juni borokawai bat pai ba bayit kani ka jinklumar ka jongki kelas dang ban wat dong wat daun abun kiliang khamtam yo no yalam jong ka parti khamtam ikino yalam jong ka parti yang iban kinong buat kinong kersan kam dodon thang Henry pait ba bayin ngakwa ken ban kentu yapi bai Dr. Ricky walay dalalek no makna salandat kilo idon na kanina por ba ipu samrke habapet na sahit beneng ya kajinglong kajingman jong kasan hima sima kajala kajongi idap da kajing kermen kajing terang ba kajing angnut kajongi kalong
Banwan ra ya kasensya ka khadar ka bakut. Ngakwa ken ba pinikali ya lade ya kan kapor. Lagay Dr. Ricky imla bandan lang batni ban pendap ya kata kasensya ka khadar bakut. Hato pimsngau ba ka kamram ka jonga ka jongpi. Banwan ra ya kata kasensya ka khadar ka bakut ya ka jela. Kasong hanga para pi ban pendap ya kata ka jing terang ka jing angno jongi Dr. Ricky. Ngahalade simat ngajong. Bau blay ula bure no nakasan perkhat ban nakajing start jong khun ban reu banum sotho ya kasan dor ka jong u blay ula bure no nakajing start jong khun ban reu banum sotho ya kasan dor ka jong u namara dang ngingi sotho no ya kasan dor ka jong u blay nginum dei su ki bleu ngin dei ki blay nama kata kada u blay ula simno ya Dr. Ricky ngidam tang ngid kadum ka boit kadum ka sta Henry halade simak ngong baka BPP kan tao yung sarkar ka BPP kasaw ta kasaw ka kambiyak halade bangin ong hakatakapor ka BPP ka tao sarkar os nem arja apupra day namar ka jing klat no jong Dr. Ricky ngangets kam halade hawat ngamla ban sotho ya ka sandor ka jong ublay harenga don ka jingets kam halade pai ba bayet kanam kaburam boni urang ba ulara jong ka jalla om tang sikiway pat ki jalla ngaya thu khanai pi bakane kalapoy sikiway pat kiri ya ka jinglong ka san hima sima ha ka jalla ka jongi pai ba bayet menta Kabiyak kun persya hakani ka MP election ka David ang kapren artli ki party. Kumbangong bagi don kini kitway baret ki batut halaka lanti bagi tut tang sa kaway ka duryaw. Baka kamram jong kata ka duryaw kalong man pengam jelok tang ya kaway kali. Kaduryaw kaday ka MPP bataliyeng kaday ka BPP. Bak kini kitway ki batut halaka lanti kiday kini kiway ki party. Lalabiong ka Congress, lalabiong ka UDP, lalabiong ka SSPDP, lalabiong ka BJP, kiday kidyo. Pagbabayin, ngakwa, yabiban pinkan mau, hakani ka por. Babun, menta, kisang banong, baka BPP, kay kata ka party, kapasukan tobet. Labis mau na baro, kilyang na baro, ki party, kibiyako na ka-election, kinong bet. Baka party, BPP, kasukan tobet. Ay lahat, mga pinkan mau, yabikan diyan. Swa bakan wan ka BPP men swa kini ki party ki biya trailang hakaju ka sarkar dai kini ki party ki biya her kaliang bak ka dialog election ka jongki kalong ka bodor hadu kata kim le ransyo banyak kenter nang ta banyak tak majong iwe hadir jong kata pakia trailang Henry menta kisdang baro kon pai kebak tang sa ka BPP banwat dong sa ka halo Banwat dong tanya ka BPP na mga taga-daong isno baka party BPP kasukun to abet hari ka party BPP kamdukan to hari ka party BPP kasupensyan ya ka jengkan to jeng giwaypat ba ikimat kijura jong ka party na mga taga-daong pagbabayit hakan ni ka po kinuan bantik bat ban Smith yang iiway kinuan ban biet bat bantik ron abas Smith na makatagadaw pagbabayit ni hakban long ki bahusyar hado kata-kata kakamram jong MP kamlong bankren kamday tang bankren habo Lok Sabha kakamram jong MP kadai kampalat banya kata na makatagadaw pinii Dr. Ricky ba MD ba ikran tapo parlimen Henry ikrenro Henry ikenduro yaki Union Minister of Affairs ban penpoy yaki City of Affairs na makatagadaw pagbabayit habang ijiet UMP day bang ijiet tang banong ban penrong ya kapin kasi kabet kapapanga kata kamday tang kamram jong UMP jong kadala ka jong hangni ngakan mau ya kajengkran mga dang ay man simsdam hapo mau kan raw bangaong ngamtip lalong kumbaong lupa katupor bau nong muna babiang dew Dr. Batsham balik maong kumta namar bau dew ta urang ba o bala ba ni ijnay udew nong muna nakabenta kariba kajat benril pan syakri ya kariba kajat benril om day tang banlong MLA om day tang banlong MP om day tang banlong MBC
Ngoong bakat kat bampat poy kata kapor i Dr. Baschem idang yai Syakri banyak kali bekerja pemerintah. Henry menta balapoy kapor balapoy kasi bakaya. Ani. Halo. Ya, uni orang ba, yang orang ba nakabenta jong apa jong pi. Henry ngasmo pamula bandan ki baong namar bangaong mga bay Dr. Baschem idi ta unong muna. Kiong kumno unde unong muna, bakumno unde utau senyang uban hai ya kari bekerja benril. Ngat snow si banong, baki bril kemla ban snow tho ya kajing kyato jong kekentin khasi. Ki bril ki bat jendong kajing mok kajing perkhat. Ki pensting tho ya ki kentin khasi. Habong senyang uban hai kamut bet tang kepisah. Dan gitu ki bangai iya ki komen su ki baong. Kumno unding tau senyang uban hai watang sinaya rumpa duyo ano kajing keli kalong hato unong hikai un Syakri kari bekerja benre per hato unong hikai un senyang sakaim lang salang tang lada ai pisa hato doktor un senyang ikaim lang salang tang lada ai pisa hato usipai un senyang ikaim lang salang tang lada ai pisa hato unong bela un senyang ikaim lang salang tang lada ai pisa. Kata kamday kajengmut habang usenyang uban hai kampau tangya kepisah pai ba dai hari pindapat yung ni urang ba ula senyang ula ban hai sya imlang kasalang kajungi lengba kajing nang kajing start ba kajing osrong kajung u ya bon teli ki jengmut ki jeng perhat jong ki kena pulih kata ka beringkong kabaar kabakhan kungsan galong ban kring ya kejumut kejum perkhat bawan ra ya kesanjur ke berkemai habai dei bakasan hima sima hapok kejala kejumi bangin jiet yang kita kinong yalam om da kepisah hendre da kanong re buka boskan pat ba baye kumbong ngai pi menta kinwan ban penbiet kin ketik ru na basmit paling ong kunta menta pihapan semua thuk kendia baka MPP kari katakan National Party tu semua dor mapi bakat kan National Party kanum dam semo ya kita ki kertong ki bala bari ki belaya biang banyak khunnya ke MP election kat ka MPP ka basensya ya ka jala hat kanum dam semo ki samla ki ramba ki bala banlong ki ket ki banapo ka party banlong ki kertong banlong kertong ka benta ka party ya ka MP ya ka by election do ka MP ki don Henry dahang ni boong unong tau jirwai bapau ke jela haka sarong ba haka krong kiong badon hadut sangot ki ba apply tiket tamba amla banrai pause haka bakhaddo ki hak ban sulit kro yai doktor di alal nonglat banlong ukertong jongka party haka ni ka MP election pai ba bai di doktor di alal nonglat ide urang ba bre ubadon ya kanam ba ka bulong ngam kuak ban kentho Henry ngasih kuak ya pio pin soto te babalai ke MPP kahak boleh khot nabar ka party banyak kon ya ka MP election kawai ka mga kuak ya pio pin soto kalongkum ni mensua haba ka party kalarai ban pinyakon ni Dr. Ricky Sengkon kidon kibana ka party NPP ki babeng ki bakho ya ki nganut panong bakita ki babeng ki bakho ya i waktu sitang si sapet lukim yakot bakarenyeng ka jongi Henry ki ongkum no bo Dr. Ricky unile ayu hapo parlemen lada umyo pan khasoot lahap pan khamal hado kata ki venue Dr. Ricky Henry u Dr. Ricky upre u jamnot baru bayai cha ya kajing keno ba kajing yai kentho usnak jar ba peni da kam Henry hadien bala khlak no kisang pan yaro ye Dr. Ricky bat ban ong ba om don breu so kumu Dr. Ricky nado kajing start kajing shampang kajing jamnot ulong tau kentem ukenjai kiyaro hakata karukom ba don le ki party ki ong ladang ni jet kertong menta ni hakban jet yo breu badon nya kajing long kumu don u Dr. Ricky balai dia nama ngadi kadaw baka party NPP wala la don makana hado sangot ki ba apply ticket handai kidang likhot di Dr. Diaran nongat banlong ukartong jongki namar bagi kwa ban penyeseriem ya i ban i Dr. Ricky Sengkon
Dia nama kali kata. Bagaimana kia roi Dr. Ricky Sengkon, kiong ba kumu Dr. Ricky Sengkon to omdon. Ni hapan wajib kertong kumu Dr. Ricky Sengkon. Ni sotenat cibuan baka parti ka don yang Dr. Ricky Sengkon tang baka sosi kalong bau Dr. Batskam omlong kumu Dr. Ricky. Katanga kadai ka baki kuak banwan ra ka san perkat jonga berjongpi. Ban yaro ini Dr. Ricky ban ben ni Dr. Batskam. Bat ban yanu jor. Ikini gi arlut haka perla hanglo bakia tau. Ban yaro Dr. Ricky kenang ban ong Dr. Batskam omlong kumu Dr. Ricky. Ngakuak ban keli ya pi. Kilong kemi kilong kepa. Ha pi don cipau mot ki khon ki don cipau jinglong. Wan lada ki khon senrap makna haru kinomla bandan kaju kajinglong. Pinomlap yu Dr. Ricky borok awi ka perthai pindali wa pinomlap ka jinglong Dr. Ricky. Banganot ban ong ro pinomlap kumu Dr. Batskam. Kidan la kajong jinglong. Henry pat ba bayi kum ki priyo ngila bandon da kaju jinglong. Ngila gidon da kaju la kajong jinglong mo kono. Henry haba pi jet yu MP ni kapor. Pihak ban jet halor kan nongren ba ka jinglong ka mo priyo. Don ki bong Dr. Batskam dan supet bisui dai ni bet kyo. Rakhir jur kham rakhir. Ta dalale kata kerukom demut lah baju dia no brio baklan rakhir kan kata. Handai kan mai ka jinglong Dr. Batskam anda pilaya syam. Om dai bang supen ro. Handai pindalasam pin smotoi. Hatu mental don semo unong rat habo pet yunu ding so budang don hading so unong botu so ulung so bajau. Pinamla bonong botu so ulung so bajau klam na damat yo. Te kunjuk pat ba mai. Hakani kapor kumaong ya pi ngakentu ya pi kajuyaro ojong kini budang nakaliang persya kalong ban ben jadi Dr. Batskam. Kan mau boleh ngong ya pi di benjet halor kanong rep. Nakwa ko pin keli. Ngakwa ko pin keli. Hakani kapor haba pijet balai ngong kanong rep. Lalai Dr. Batskam i perne Dr. Ricky bagi Dr. Ricky i perne Dr. Batskam Henry kawai ka pila ban syam makidon nya kaju kanong rem. Boleh oi pi bari benjit halo kaju kanong rem. Pat ba bai habai dai berkortong jong NPP nganong kwa ban ben nganong kwa ban kho. Udai urang ba bodan nya kanam ya burong bot bostat ko syam tang. Habai jet halo kanong rem boleh ngong ta. Ngakwa epi ki pat ba ba pin keli. Hatu kajing ong jong ukertong ka NPP hakani ka MP election habai ong mention snam bo kontrak sangma udai uklen latang jawat labam ngako aba pin keli hatu kajing ong kajong i bo kontrak sangma udai uklen latang jawat labam hatu kadai lani kalah lani yo don klen syok habatang dia mengatakan daw pat babai ngong ye pipi ban pet halot panong ren ban kajing ong jong ini rangwa kertong jong NPP baka reservation policy kadi bandai kakun kajing bon pat hato kandang dei kakun kajing bon pat nek lakalano te kumno ken pin ong ban pha yang parti NPP kumno ken pin pha halot kanong rem lasai ban pendrong ektir khasi ha schedule namarte ka parti NPP ko pios mau ke gisnam baladak badai bagadon ki MP na ka parti ka jong ki balik hang yang akhir kasih bandung akhirnya kalau perah. Dia mental ke parti NPP ke om yuk kertong bangkang kain bailak banle, lalu konong renkam scam. Nama kata kadang pat ba bayet hamu pijet, yung noyalang jet halor konong ren. Buat nak waru ban kentu ya pilar pi yok wa iki noyalang ki baskam, pidai ban keliru ya dia la dengan dayna unang persang baskam. Pat ba bayet ke parti ke yang scam ki noyalang ki yang scam. Dengan amar badon ye ki thiet ki Batskam ka parti bikin alam kilo kemudian bilat beliau dia bilat ujian scam om dai nak kitrak ki Batskam hari nama ki thiet ki Batskam bat mana ba bikin om persan gini berlong kita ki thiet ki Batskam mentah ke sorkar kan wanra sepang kata ka roi ka para ka jela ka jongi lalu pinsu snap semua tenak banong baka jela ka jongi ke lakil kata ekonomi ke apa ya do nyau pun rewajat pulut nganam la banlen Bekerjalah kejongi laki wakil kisnam, katwe itu kalai persen menalau senam. Henry balai kerjalah kejongi kadang day kerjalah kepedok tampak.
Lalu kajalan kajong ika kot adun nyo pun rewajar kulor. Balai te ka report kot bakajalan jong ika lanyaw kung kajalan kapadok. Mentana kanyo pun rewajar kulor pidang kambantip baka sorkar kamkwa ya pibantip ya kani. Nakanyo pun rewajar kulor 10% kade karam. Kaumot balai puar hajar kulor kade karam. Ba abisyam ya karam. Pihak mensil ya kasut denga. Ngedon na gino-gino ba ang manunod ka mansil ya kasut. Abisyam ya nunod karam. Pihak mensil ya kasut. Karam kasut baka jala kasil hakasisnam. Pet yo piyang kakna sa punod kawan balan. Ha? Kasut hakasisnam baka jala kahapon siyo kada siyajar sanspa sau kulor. Sisnam kata kadita kasut. Siajar sanspa sau kulor. Kamut masih penai sispa aku prak kulor. Hakasisi kamut sau kulor pendai pola. Sisi kata kadita kasut. Bapak babayet jangan ke government debt. Hawai pak kantin kiong ke public debt. Public merupai pak debt murkaram empat pak. Katanya karam empat pak. Kapung kesenses arah hajar hawai. Kilong yen ke botan hakajala kajongi. Kilong yen ke botan hakajala kajongi. Ngan supulit nang bonong yo kiong ba ngabaran. Kilong yen hakajala kajongi. Hau arajat hakway kadon kumbasan lak arpo tuli kilong yen. Nama kubong Thomas Sowell economist jong ke US uang bagani kadi karam jong patba. Arajat hakway ngidon sanlak arpo tuli kilong yen bat mentang ngila bonkot sekan relak sanpo tuli kilong yen. Dan bisyem ya kani karam. Baka sarkar kasyem bakadon. Mudman la kalong yen kadon ya karam kabasawlak kendai pawaja. Man na kalong yen kadon ya karam kabasawlak kendai pawaja. Kay kapan jalan ini laban siya karam. Pay nyuma ang namar kata. Waang balawan kami pipila sa kanum simram. Kajala kabaret ni hapon simram. Henry ni hapon pek hanu ni penot ya karam. Nama takadaw nga kuha akong kali na pikipat bate yo kiong bangabaran. Pagbabayin ada kacingkiyo ko jong pi kakiyo manusnam katway adok kalay persen. Bakaram ko jong pi bakakiyo katsan adok 4% manusnam. Hato nangdok niya to nang ruspa na. Nangdok. Katakin ko jong bati pi. Nang tapay babayin niya hapan tep siya nung ipulot ya ganikaram. Nganayin ko sa pitang atli. Kadang gaway ka entry point ka na po umling ka po din do artlor sampulak. Naman mga benta-benta ya kan malas mereka kuat kau umlong akan penprano itu kacintay. Kau kacintay po pulo kamu sispaklor, kamu sispaklor kamu bersipaw jarlak. Latay ya kita ke building, lak hot ya kita ke union minister na sabar penuan at ribbon, hari mentang wajang sisnam kata ke building country kam. Pagbabayet kung mga ong ya pila dan niniwan hakapon yung ong te banginong siyem ya karam. Hari hindi ban pulut ya karam nakabantakan peni pag magpengkentiyo ya kayo o masalah. Magkentiyo ya kayo pakot jong upat ba. Pagbabayet ang mga ong punta sa sisir nga kuha ban ong ya pi. Kakum ka CAG report. Pindapat haki hospital sorkar kajongi. Kidunga kidaway haki hospital sorkar jongi. Hadoon real pulay, hadoon nyo pun real persen. Kamu lagi hospital sorkar jongi, real pulay hadoon nyo pun real persen kemban dawai. Let kain mapi ke hospital sorkar. Yo piong bang sulam ler, yo piong bang sutaunang bang nangang. Let mapi ke hospital sorkar buat pinlap dalade. Pinlap dalade la tu don dawai nem, real pulay hadoon nyo pun real persen. Kam don dawai haki hospital sorkar. Nang tak mesin. Kan real harus 4% dan nilai kiwi-kiwi kijaka bohong dan mesin mensumar. Yo piong sisisian akhna cepat bangan kadai na CAG report. Ngamaro pindalet ki hospital sorkar, ki dokter ki jongi kilong ki bostat, ki nos ki jongi kilong ki bostat, rela sorkar kam penbiang kay ken kan manja. Kay kadaw bakin kuha kan penbiang. Namar lada biang pinong kamsu te banang lekron. Na mga takadaw, pagbabi, ni hakte ba nusyar na kalian ko jongi. Lari ang makana ka roy kapar, banang roy tunang roy, bapar tunang pa.
Boleh ngong kunta, pai baba ye ngakwa bangun rak saya kawai ke hang ni. Mentaki bun ke bakan no bagi bakan tho ya ke parti bat ong ba ani ke parti naga borti blue mental apoi sa saka. Gitu dia. Kajang tamo. We urang ba, we kendo pangamenin. Uang on sisi. Uang ai kan keren ka bagi keren. Lagi orang bagi pernah porti peluru aikan keren. Lagi orang ajan tamor aikan keren. Lagi pernah pengsentek su aikan keren. Maka dia kepisah ke pat ba ukwa pansenya. Pat ba bayi ngakwa ban keli api. Laga pi no sa ka parti si power ko ka. San spa si spa. Hato bikmi ai naga parti ban ban aikam kontrak api. Hato bikmi lenti ai naga PPP ban nga ay pisan po bikmi lenti ban aikam no ya. Bikmi lenti ko kata. Hari ini orang bikmi nanti bikwa berkmi nanti yang kesensyang terhadap tabukut. Lalu patwa kuaban ai balik pinkang. Hari ini kuatnya man pinkan mau ya kini kita berkentok ya kini kita bentak. Balik pinpek tang siliang keman. Balik pinkap ke siliang keman. Pindapek ke kong nak website jok ECI pinpek. Kami kalau ke donation sa parti dan wa si power po dan ilong kami dan inong belah. Don inong kuit, nong dia kuai dong, don inong dia tempo, nong kidong, don kinong dia dukan siya. Kiyong siya bukasan po ko siya. Ngin senyang nakawagapati na making net, making siya niya, makanwan raya kasansyahan ka dahil kabakot. Pagbabay kampa ang kaliro ikilang pa, making sama siyang. Don mo hununu rawan, ubalik kuai kakapung, bat ay jingbam do jingbam baran, bat nung kmi lanti banyo daw ka? Don karai ban kumtang rawan man ang banlek sa kapung kuway daw ka ban ay kajung ay ban penap daw jung bam baram ban kami lenti ban nuyo bam kin ko abet yung daw ka bali nga ang kumta pindapay ya donation sa NPP kidon ki boduniet dagi folklore dagi kror don boduniet dagi paulak nakuha ban ang nakuha pintip badon ki simen ko company ki boduniet lai pusamlak don ki dunia sampaulat balai te pin konyo yo pat ba u dunia si power ko pinka hari tempat silang kemat kini ki dunia live sanlak sampaulat bat lada don kini ki dunia live sampaulat hatu kan sudah kita ke donation kam klan kan no di kini lenti mantap ke sorkar kan nur ban ong banganong INOC sa kisinan company endalasan ya kepisah pat ba baye Hatu don kita mo kita kibri di dunia aku samlak dalam kono ujuk kemilanti lai paulak sau paulak kini barok nganum dari banga keno banga kento karena susu ba bola don nunu bri uba Indonesia artusan san paulak bon ang klan kono ujuk kemilanti ta don klan so la pangdo karena kini di dunia kita ujuk kemilanti bangan aikat ne ba bangan shim ya kontrak ng sokar. Lang daw kanunong kajintay, lada umla banpen lada kajintay kamlong kapung lamang. Satu sokar kanut kanong yan. Mental kanut mo ka sokar banong banong INOC. Ya kisiman plan lada adunit sang paulak lai paulak. Kanay balay pipet tayo ka BPP ka maay sipaw tingka apaw tingka sispa tingka aspa tingka. Na mga takadaw pat babayit nga kawa yung ibang impusyaw. Waban kentu ya piwi hau pimi waban let kabut. Kamau, yo don na teng jong pi kelas house kam ban job ngitep bangin job be. Ho ngitep bangin job be ning baga jing ku jong play ngitep bangin job be. Handai nga sukwa ban kentu ya pi kendia. Wat ong ra bangin song be no hayin na maka party kala job lupa ngano let kabut na markiwe kila let kap. Lalu ong kumta lalu ngobong tu kena. Ngano let kap ngano let ho exam ra ngan pass be na maralit ho kiwe. Kanong laban lang punta na makatanga kanto ya pi na kanika hinyaw ko sa persen ki bami balit habot snobha bang tresitam snobha bang penat ya kapor katong pi bakani ka tin habot kan kil aduk prapo persen lani khandai persen lani 6% bat hangta keluar film na makatadaw kanika election MP manta kandai di kaje kun manta araja atupra namar kanika daw babaro manta kisdang ban khuslai Nama ni kadaw pementakis dang menteri sitong ko mga ngepi rungyaw akong day pan rungyaw bang putharo akong bang putharo mga kadaw pat babay kidang gibang ya parti BPP ban penkot noy ko bang ibang ibing menne ban penkot noy ya parti NPP tang hapo khana para ngako abenya tu khana pi kan kawai
sasan minit gendong. Kan mau bahkan dia kanam keburom kejela kejongi bagi dia dikinoyalam kelam kepisah kampot tengah kejela kejongi kelapoi sekiwi kiriru macam senam men badang doni Dr. Ricky Ipha yang ngasuh Nalanda University kabodam po bihar banjatai banjather bagan muri amir jumut bat sipong tuli kiri habai day bakam kakam menpenroy sekitar yang pendam Hakataka session i Dr. Ricky ide bangkran menstap banga di bangkran masyajan ni. Hadiri Dr. Ricky beladak bangkran i Dr. Ricky letno na mari haban be sikiwe pakikam. Hakataka por damiet por bangi banja udon uwe usam la bawana po Philippines. Ubatrei buat presiden jong ubatrei po office jong presiden ng Philippines. Nang tangay don buat arwot kinong Japan kilong yesong lang hunta. Ngadang ong yaki utay orang bau bang legit ila penjok ya ukam kepisah ke jelah ke jongi kiong kumno kata kalaban lang apa Philippines sang mayor election gawan pulur do kasau pulur kiong laban net pagbabayad uniw sama na po Philippines uang balala kata kalang ke basisya balala kata kalaban dia po medalya kanne kari banla dia po Philippines ukunjo nama kata daw pagbabayad kaya ka nilai apa kejela kejongi kan lemput tengah kejela kejongi hanya kan dia kan keburong kan jai ne serta kapateng benril kan banwan kan kanakan porong ya kan dia kom jet kejongi ya kinang nikmat sekali berbat hawan nama kata daw pagba bayi dak jing sok yang akan tu ya pi kan rapor kalau pitap ya kebot kejong pi om dei bot pitap tang na bentar kejong pi pitap ru na bentar kitu ki bompat yo kan kebot nama takadaw kinbon mentang menyamestap kadang i menyamestap kadang i bagi dong kita nagiway perkilang persak ki edit ya ke video ka jonga ki edit ya ke video ka jonga bat ong ba ngaong namar ba kakiyo kamar bam kamar di ka jala ka jongi de namar badan kini ki check gate jong district council Henry ka cikran ka jonga ngaong kini ki district kini ki check gate ki babian Henry ki wengno ya ka jong bian ki butang district council ki persang banyalam bakala Pagbakai namar kata kini kismi ki banwan le pindang bon ki video banwan sapi kajingkran jung Dr. Baskam kamtam kajingkran jung Baarden kan mau pagbabai bandon kajaka jung Baarden kamlong kabasok ngakan mau kapor baklat makajingsun jung Baarden kalong hadu kata-kata hapor baklat i Dr. Ricky don kita kinang persyang na giwe paki party kiyong hakajaka ban klat u Dr. Ricky na de ban klat u Baarden hadu kata kapodor kajinglong jung kacak benreo kajungi nama kata daw pagbabayad nga kuwa ban kentu yung pila kamansiyan bawas ngokya kay kaban jaya ka jala ka jumila ng mga sosyo yung kasul jong Baarden kay kaban jaya ng mga sosyo yung kasul Dr. Baskam kay kaban jaya ng mga sosyo yung kasul jong BPP karay ka siyang hanga barapi nama kata daw kubay subon kubay siya damo nakabunta ka jong kapapor ka jong pi bangangit skam bakong mangiyo yung kanam kaburong na kanigasnong kaya akan ki election ki bladak mentahadu tamtam ang akan tu nakabuntang ki biyasaw na yengol kumjo ki bang jumi bang takbot so baban mi sakmat bat ban syanya ka pati ka jong ban wanra ya ka jingkala hakadong kathan bat komjuru nakabunta i Dr. Baskam ngangangit halade bay Dr. Ricky lale kapto i Dr. Baskam inang laban le kamba ya ka ay kabala jule kubay sibon kubay siya jarno haupra